Manipur Santi Amuhana Puraknaba Atuba Matam meeting amaga Supang Tulagani Haina, Awangbao New Mina, Pondokre. Delhi Khan Market Tangarang Pangtokiba, Mipamaduda Kuki MLA Sing Yauna, Punna Pangtoki, Luina Manipur Santi Amuhana Puraknaba, Atuba the meeting amaga Amuhana Pangtolagani Haina, Minister Awangbao New Mina Pondorale, Wafama Singarang, Ministry of Home Affairs Nasindra Pangtokiba, Mipamadu Yaro Rabamatong, Nasi Imphal Tolakpada, Water Resource Minister Awangbao New Mina, Paumi Singna, Alkiba, Pakumpi in the Pondokibani, Mahana Makata Aduna Hai, Mipamadu, Ministry of Home Affairs na Manipurda, Haukiba Sahi, Me Homdagi, Tatara Hena Satarali Iranga Sigi Watersin, Purana Pangtokibani, Garang Pangtokiba, Handu Mipamda, Kanglob and Imarakta, Kutanaba, Lebnaba, Apil Tobuna, a Hanba Kontang, or Si Haina Lemnaki, Adubo, Akupa Mipamadugi, Waro Pondopagi, Ayabadi, Ministry de Gipiraki de Hairi, Loina Manipurgi Irang Losinaba. Mipama Maso, Atu, the Partola get Highness of Pondoraki. Kautrukta drone bombing attack NIA and Nasi the Gitizen Bahokre. Sahi as 6 September Amada Kuki Kulai Pivas in a Kautrukta drone bombing Piano Bomaso no make up Sinduna. A canbe attacks at Tarakpadagi, Gangbam Ombi Surbala like Kidaba Amadi, Mahaki Masampi, Bokota Nomoi Maruna, Pan Badagi Shoki Baki Sadukumari Lenana, NIA and Nasi the Gitizen Hunjin Bakitabak Hokre. Investigation Aduki Sarukama Wena, NIA official saying SDPO Imphal, Lamsang Police Station OC Forensic Science ki expert sing yawba team mamana crime scene na tu chatuna yengsin baga loinana NIA gi team na field report amuk nauna yengsin ke panba yabadi angbam ongbi surbala numit atuda kautruk ta leiba mapamda lakhibani khanghaudana Kuki khulai paiba singi attack ta bethelom dagi pairak panomai maru amana mahake kok ta panbadagi mafam adamakta da leikidabani thawdog adugi matangda laukhiba case Imphal West District Police na pairambadagi numit kharanigi mamangda NIA da sinakibani hairi Kaksing Bazar da leiba UCO bank tage sakhangdaba Amana, Lupa Lak Tarukena Lutokre, Miam Tabada Angapatoto, Moina, Gari Masada Lakpamio Amana, Kaksin the Labor Yuko being the Gi, Yam Lava Senpam Sing Lutokre Heidi, Powers in Hidebadi, a Sinum Tilpung Om from Taba Daida, Kaksin Police Kimanungsan, Kaksin Bazada Labor, Konang Mari Pang behind a Kanaba Mapamata the Labor, Yuko being the Gi, Masakang the Mio Amana, no waiting to da, being stops in the Gi, Lutokibani, Mapamata the Gipanga Pau Matungina, Scooter Gari Masato, Lapa, Tang, Sori Amadi, no way by Mio Ama, being the Sanglaga, being a duggy staff Singamadi, security the Nomay Namlaga, Lupa Lak Taruk Henbagi Senpam, Lutoraka Satkibani, Taudosi Pau Pambaga DIG Rens to Jogis and Rahobijam Laktuna, Yingsin Kibukulina, Mapamadu the Kaksing District and the police team Mama Laktuna, Yang Silabamatung Luto Kibamio Aduki Kunguli Bagitabaksa Taba Hokre, Apa Pungi Pau di Lake Heidi. Layang na Kuki Sing na Yum may Takthokpiyu Krabalamtai Kunogi Yum Sing Sabitri ngay Mangoinana, Kuki Sing Hana Takthokpiyu Haina Kunjasing na Pondorale. Zidibam District Manungsan na Ladiba Maitay Sing na Kundaba, Lamtai Kuno Haiba Kula Sigi Maitay Yum Sing, Militant Sing na Matang Karagi Mamangda, Yum may Takibado, Manipulangang na Nauna Yum Sing Sabigani Haibagi Pau, Kunjasing na Taba Panglek, Manipulangang na Lakalagba Kontang se, Apaba Kontang Amani, Kunjasing na Su Taran Oi, Adobo Kuki Militant Sing na May Takthokpiyu Kraba, Maitay Yum Sing Sabagi Tabak, by Katringagi Mangoinana, Lamtai Kuno Yakoibada, Kuling Tuna Ladiba Kuki Militant Sing Bo, Hana Taktona Balingang na Baikat Pam Tokwa, Tabagado Baikat Piyu Haina, Lamtai Kuno Amadia Koibada Ladiba, Kunjaka Yana Pau, Sida Pondorale.